salvo. Quedó bueno. Vai dormir? Que vai dormir? Que vai dormir? Tá uma caixa.
Hay que subirlo, Paul! Sono 5, non 4!
que protestar daquela, sí. Eu pensei que non facía falta logo,
Teño que buscar un cámara, creo que non collín un contratante. Non me acordo de virar a cámara. Creo que non collín un solo contratante. Vamos, chicas. Defendemos. Bien, Cata, bien.
fora. Não vai contar não. Este treinador, vá. Abrió fuerte, pero pequeño ya ni ducha. Y se lo hace pequeño. Está bem, Gianni. Centra lá, vamos. A defesa é perfeita. Vem, vamos.
Aí isso é. Tending ke Eu creio que estava ainda pisando. Santos. Logo estava invitado. Estava pisando lá para
colmo dos colmos, sin avisarme, ¿no? Eso no te parada, sempre, te digo. Tiene que ir de 30 por menos. Así que, No, xa, porque al fin digamos que había Internet è una meraviglia. Quando ti siamo in giro? A mí sí, a mí sabe todo, amigo. Yo soy un pochino, no sé comer. Chinos de Coca-Cola, de los aviones. Estaba preparado, amigo. Por cierto. ¿Esa región? vamos, Yanira, vamos. Bueno, non sabía que era. Non sabía que era. Ah, que non fixo nada, Dios. Non sabía que era. Ah, que ten razón. ¡Esa no fu! Frimina que andou a ¡Esa no fu! Pero che dijo que él non sabía que votar, Había que expulsar a Mena. Coitado, o impacto que levantou a mapa nos hostia, tal. Non se non planta tan foco. Non sei se viría. Vamos, Eva! Daquela non ten moita dúda. Pero non vi o paso. Non será pola confusión do tamaño, digo eu. Nós ainda temos 2 semanas, eles começam a outra. Daquela sí que esperaba siempre. Esa é unha solución, sí, señor. Aí non falla. Malo vais. Bueno, sabe que non te posso ver moito. Vaya, vaya. Sabes que non me levo fijado.
explicado eu despois, só deixar lá. Quer-nos livre de un partido igualado con estos dous. Quer-nos livre de un partido igualado con estos dous. Os dous, sabe?